khusus kangge Kaneng Silvi Aprianti selaku panganten istri anu parantos gadahuk jatuh kurabi sareng Imam Sarkawi. Mudah-mudahan hidup dua anak sing pait getih pahang tulang na bagus sing kapayon bejakeun kasih apok ulah gandeng-gandeng pok bisi garuah Neng Silvi panganten istri ayah diayun-ayun aku sampinging hudang orok uing digaleong ku karim bongong orok eta mah ku batas sapotong karak cicing Pati Saibul Bet miwa Ibu Yani Saibul Bet anu meneng ngayun amping bari ngariring ngahariring wah orok kayak anggur merah eta di watas senang orok kayak intisari pol salah waktuna dibagi-bagi Pakti Boyani Saibul Bet Pak Haji Surya Pemangku Haja anu menang lumijing di alam lain tanya ngagakeun Neng Silvi panganten istri ya Rumi kang di wates jangan di sarangan Imam Sarkawi panganten pamagat lenyapkeun iya wiwit tangan Imam Sarkawi panganten pamagat ibadah rejeng usaha ayo nabi bari ngahariring ngahariring sing aralik kanu ngapi ngaberang putih waktuna dibagi-bagi Neng Silvi panganten istri ibadah rejeng usaha rumiakan di mobil lengangan morong mangsa makanan eta salajengna lenyapkeun iya wiwit tangan moro mangasang makanan langsung taik koplo ya koplo apa DJ DJ Jayanti oke siap lanjut langsung disawer ayo neng ya orang kaul yuk ya 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 Bapak Indi Miwa Ibu Yani Saibul Bet Neng Silvi panganten istri buat Ibu Yani Saibul Bet Mama Nopal mana Mama Nopal Mama Nopal Mama Nopal iya masih Mama Nopal Pamangku Hajat Pemangku Haja Ibu Yani Saibul Bet yo yo Wanci buri surya rekomi reka mana hujan letih
di mana? Di barangan Kikilapan ombak letik pati siriumi sisi basi Ayo yang punya doorpress yang ada kertas gulungan. Jayanti ngaitkeun janji pasini Jangan dibahas ini. Yo yo. rasa cinta Jayanti kelakon dua sisi basi Jayanti ayo masih coba Bapak Endi. Wanci burin surya rek pami hujan letih ngaririnci Ikilah berbatik kolepan sisi basisir Jayanti Alhamdulillah nanya.